tini kaisa dalam political district by meeting kelajini blog level dagija bahai ni bagi tini kelaja hainai 18 tarik April lo tini high level committee ni bororok hainai member ro borok hangnai assembly election ni kaisa review meeting hainai boni bagai jeng tini prostuti nalaimani borok pasta constitution nanti 18 tarik boro aro ares para kaisa meeting kelainai meeting ni bagai tini prostuti committee prostuti meeting jadi jeng hangnai edisi election sini baik ke jeng edisi election ki baik Bidang Sabha election kaisa sorry Bidang Sabha election sini je kaham halia aborong tu ini box salainya hangnai edisi assembly election ni jadi 18 tarik April jeng abro report lagi bon lagi sini meeting sekali